Thutha wa mihango ya ugania wa thairi milioni imwe iri kuhuthika gutongoria mihango ya referendum guku bururi-ini kurugurio kuroneka kuri ona bata wa utauku wa maundu matiganite maria mendekithitio thiini wa BBI. Macho yetu kwenye runinga. Umwe wa maria mabururite mawoni mahiu nirendekithia ri ati MCAs riu no mamurota ministers thiini wa thirikari cia county gukiriga kana undu uyu ni ukugagaya wigiririki wao wa kunyabara wira wa magavana. Kureta minister thiini wa National Assembly kana kureta minister thiini wa kindu gigwitwa county assembly. One, to reduce the number of the committees ira twinacio. To reduce the number of the committees ne to reduce cost ya administration. Ni undu riu every time matunganaga no ngije makebeo allowances na ira koragwo nyingi muno thina mbere tugistrengthenaga kana tukiongagirira mabinya institutions cito ta cia auditor general ndugacoke kuriganirwa atiriri kwina institutions ingi cia oversight tandu metagwa EACC na ni mara coordinate na wabici ya DCI koguo oversight itikamakia andu institutions ira twinacio irikoragwo iki act in collaboration with each other. We must provide that anyone who is going to serve as a minister in the county government must have a degree. Udoge urafatara utauku mwega ni uhoro wigie gukinyanirio kwa watho wa maiganania udoyo ukioneka to gucungiriria gukorwo na namba nene ya bunge gukiraria mekuo kwa ihinda riri. Kiama ni kiribeagwa mbeca extra cia political funds aikorwo ni gikureta ayuthi aingi ni gikureta atumia aingi na persons with disabilities aingi. Wareta ayuthi aingi ukabewa 5% extra. Wareta atumia aingi ukabewa 5% extra. Na wareta person with disabilities aingi ukabewa 5% extra ya mbeca iria urari ukabewa. Koko ni ko encourage kiama gikoragwo kimenya atiriri atumia ni andu abata thiini wa bururi witu, ayuthi ona andu aria maturaga mena persons who are differently abled ona mo ni andu important. Kamiti iria ihetwo wigiririki wa gukinyaniria mendekithia maya niriratongorio ni mubunge wa Suna East Junet Mohamed udumwe noria wari mubunge wa Dagoretti South Dennis Waweru makoretwo makiuga mekuoya ihinda ria kiumia kimwe kugania thairi na thutha mutheri itwarirwo kamiti ya ABC na haha hari na muhingo ngi kuna ABC ndiumbitwo ria kwagiriire kuona mwe makamishna ni meriga kuyeheria aikorwa the remaining 3 matiramit kindu gitakwa quorum no nginya panel irera appointirwe make sure ni kwage na appointment igetha kugena kindu gitakwa quorum. Thutha wa mugithi wocenjia wa gatiba gukura ceceni-ini na rwimbo rwa rege gwakiririo hari ona ngeru enge batie kurugwo kuna gutire na watho muhitukie ungihuthika gutongoria bururi thiini wa referendum na une kuga ati utingitafanio referendum hatari na watho uyu muturi kigano ni aratutariria ikinya riria ribatie gutacukio. Riu biro icio ciothe cieri ni itwaritwo gwi speaker na gwiciria muthenya wa umuthi niguo gwiciragia ahota guka thiini wa nyumba ya bunge oige ni biro iriku iguthie na mbere. Ona thengia wa maya mothe unyiti baru wa riboti ino ni uhuritwo njeki thutha wa mutongoria wa ANC Musalia Mudavadi kuga mari thutha wayo igana kwa igana kuona ni maiganire na mendekithia maria mari thiini. ANC party now supports the BBI process and urges all Kenyans to come together and participate in this process. Girifotera Kameme TV retora kone no gari wa Kamau.